Welcome back. Bharatiya Janata Party has demanded resignation of Union Home Minister Sushil Kumar Shinde with immediate effect. Shinde had recently stirred a controversy by saying that RSS is training Hindu terrorists in India. Protesters burned effigy of Sushil Kumar Shinde during the morcha. हे राष्ट्र मोठे जावचे आमचे सगळ्या देशातले लोक सगळे सुखी असचे ताका बरे प्रशासन मेळचे आणि म्हणूनच हे सगळे स्वयंसेवक भारतीय जनता पक्षाक जॉइन जाले भारतीय जनता पक्षाचे काम केले आसा आणि म्हणून अशा परिस्थितीत यांका विनाशकाळे विपरीत बुद्धी आयली आसा आणि म्हणून हे जो राष्ट्राचो ज्या मनशान अपमान केल्लो आसा त्या या सुशील कुमार शिंदेक त्या पदार रावपाचो अधिकार ना आणि म्हणूनच आम्ही त्याचा आज राजीनामा मागता। तो म्हणता आपल्याकडे पुरावे आसा तू पुरावे आसा जाल्यार हुशापणान घेऊन न्हिदला कित्याक ते आमच्या भारत देशाक दाखय आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाऱ्यात तुका कापस्ताद आसा जाल्यार अटक करून दाखय। हे काँग्रेसवाले म्हणतात तो दहशतवादी जेदो मुंबई भितर बॉम्बस्फोट जाले शेकडो लोकांक मारले तो शहीद हाफीज हेजे खातीर 55 कोटीचे इनाम आसा त्या मनशाक श्री शहीद हाफीज साहब म्हणटा हेजे वयल्यान कळटा की काँग्रेस पक्षाची लायकी कितें ती। A video journalist Omkar Ferrari for Prudent. Milad-ul-Nabi was celebrated in the state with great fervor. This is the day Muslim Brotherhood remembers the teachings of Abba Father. They preach to spread love, prosperity and joy to the world. We wish all our Muslim Brotherhood happy Milad-ul-Nabi. आज ईद मिलाद नबी के मौके पर तमाम मुसलमानों को बल्कि तमाम इंसानों को मुबारकबाद देता हूँ। परवरदिगार आलम अपने नबी की पैदाइश की खुशियाँ हम सबको अता फरमाए। हम सब के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत और हुजूर के एहतराम का जज्बा अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज ये वो मुबारक दिन है कि आज ही की तारीख में दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। सरकार तशरीफ़ लाने के बाद आपने अपनी मेहनत से कोशिश से अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया और हिदायत का रास्ता बताया। वह लोग जो खुदा को भूल कर गुमराही की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनको बताया कि ऐ लोगों, हम सब का पैदा करने वाला रब अल्लाह है, वही हमारा खालिक है। No one from the NGO and government administration has turned up till now for the counselling of minor victim in the rape case. The father of the victim child has confirmed this to Prudent. He also informed that he has already written to the Goa State Commission for Protection of Child Rights for counselling his child, but he has not received any feedback. Meanwhile, a youth from Asnora is being arrested by Ponda police for eve-teasing a girl in a private bus. भुरग्याक काउन्सिलिंग करपाक अजून मेरेन कोणूच येवंक ना। आज 12 दीस जाले अशें आहा की काउन्सिलिंग करपाक जर मनीस आसलो जाल्यार भुरग्याक कॉन्फिडन्स घेवपाकूय आमकां बऱ्याक पडटलें आसलें। हांवें गोवा स्टेट ऑफ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांकां लेटरूय केला, पूण अजूनय कांय तांचो मनीस धाडटा म्हूण सांगलेलें, पूण अजूनय कांय खबर ना कित्याक काउन्सिलिंग ताका चड गरजेचें। The school management has started gearing up for raising up of the compound walls. Around 14 CCTV cameras are already installed in the said school. Meanwhile, a youth from Asnoda, Nilesh Hardankar, aged 31 years, was arrested by Ponda police on Friday evening. A case of eve-teasing is registered against him following a girl's complaint. The complainant was flying from Madgaon to Ponda in a private bus. Surendra Madkaikar with Vivek Prabhu for Prudent. Goa's movement for special status has given a representation to Chief Minister Manohar Parrikar demanding special status for Goa. The movement says that government should pass a resolution in forthcoming assembly session for a special status and follow up the issue with the centre. काल आमी गोंयांत स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून चीफ मिनिस्टराक मेमोरंडम दिला आनी आमी तेन्ना पयलीं जी प्रेसिडेंट आशिल्ली प्रतिभा पाटील तेन्ना पयलींची प्रेसिडेंट
तिका आमी मेमोरंडम दिलें 2010 आनी वी वर पर्स्यूइंग दिस मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस. CMाक आमी रिप्रेजेंटेशन काल दिला आनी ताका सांगलां की असेंब्लीन फोर्थ असेंब्ली रेजोल्यूशन पास कर की स्पेशल स्टेटस गोंयांक दिवचो म्हणून. वी हॅव टू पर्स्यू इट विथ द सेंटर आनी टू प्रोटेक्ट to protect Goa from the land grab which is taking place, because कसलोच चेक ना, मायग्रेशन चलता आनी कसलोच सगळे लँड गोंयचे काबार जात गेला आनी गोंयकार पण आमची आयडेंटिटी कल्चर ही कंप्लिटली डायल्यूट जाला. हाजे खातीर गोंयांक स्पेशल स्टेटस व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग द लायन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेर वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर लँड, आवर नॅचरल हेरिटेज फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, बिकॉज गोवा इटसेल्फ इज आवर हेरिटेज लँड एंड वी हॅव टू प्रोटेक्ट दिस लँड फ्रॉम कंप्लीट ग्रॅब फ्रॉम outside. Let's take a short break. Stay tuned.